Салам достор, сиздерге азыр 4 миллиондук үйдү көргөзөбүз. Кыскача обзор. Бүгүн ключту өзгөчө тапшырабыз. Бизге таштап кетишкен собственниктер. Эски собственниктери эми жаңы собственниктерге өзүбүз тапшырабыз. Демесе кеттик. Or I lose my cool. I love you even if it's difficult. Don't worry just because I need to leave. Don't mean I'm sick of us, of you and me. I'm just not good at showing sympathy. Give me a break. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Cause I wanna be better than I was before, but I can't do it if we don't mature. Not angry anymore, just a little bit let down. I love the way you look me in the eyes when you joke up but can't apologize, cause you are too afraid to hurt your pride. I guess you were just so misunderstood. You know I'm never truly gone for good. If I could look inside your brain, you know I would. You know I would. I'm not angry anymore, just a little bit let down. I'm not angry anymore, just a little upset now. Салам достор, бүгүн кийинче недвижимость агентствосы дагы журогубуздон аркылуу үй алдык. Анын командасына САМАРА эжеге өзгөчө мындай эже чоң рахмат. Жүгүрүп бизге ушундай үй алып берди. Баарыңыздарды ошол ойлонбой үй алсаңыздар болот, коркпой, ишендирүү.